baba wethu longcwele ihliphi lakho lingemandla ebenijwana lapha kathini waseFilipi chapter number 4 elevesini lika-8 yena yedwane sesifunza incwadi ye-2 Chronicle chapter number 20 singawufunza nje bazalwane sofika kuverse number 21 egameni likaJesu. Manje inkinga make mathebula sokufunzile angathi ke ukuthi ngibani atamfunzela kahle ngoba bazalwane ngifuna le nto le ngifuna kuyikhuluma la ndosheshe ngisuke niyive kahle. Haleluya. Manje make mathebula ya nike nceba ngiyacela lokuthi le nto le ngayikhuluma la bazalwane siveni ngoba angifuni le nto ukuthi uthi na uphuma la utholakala futhi so utholakala uyenda le nto le ngayikhuluma la kanti uNkulunkulu uyibekile le nto enhlitweni yami ukuthi ngiyibeke njengoba ayibekile. Haleluya. Philip chapter number 4 verse 8 yena yedwane sengale kule Chronicle tesibili chapter number 20 siqala verse number 1 so phela verse number 21. Haleluya. Ngifuna ukukhuluma bazalwane nganayindzaba ukuthi kufanele wendeni uma ungathi ukuthi kufanele wendeni. Haleluya. Ngathi ngiyavakala imphuthumazi ukuthi lento lengikhuluma yini lokufanele uyende uma ungathi ukuthi kufanele wendeni. Haleluya. Ngicela nje ukukhuluma lamagama lawo bazalwane lo chapter number 4 lo ungilendo bazalwane kufuna siyathi ukuthi uma singilendo letawukhulunywa kuleli ivileli ngilendo letakwenda ukuthi wathi ukuthi kufanele wendeni nabe ungathi ukuthi kufanele wendeni. Bwana umzini silungu ungangendela baba ngathi nawe ufunzile useyunivesithi ithini ngesingisi nangithi ngenteni nangifanele what you should do when you don't know what to do. What to do when you don't know what to do. Asiva singisi. What to do when you don't know what to do. Futhi cala ngala kulelo ulo Philip. Kuba se Philip 4 verse number 8. Legcina bazalwane gcwalisani inhliziyo zenu ngako konke lokuqiniso nangabo konke lokuhloniphekako nangabo konke lokulungile nangabo konke lokumhlophe nangabo konke lokuthandekako nangabo konke lokutusekako noma ngabe kukhona lokuhle noma ngabe kukhona lokubongekako cabangani ngaloko. Libonge sesi Babe wethu lonqwele lonyise inkosi yethu leJesu Kristu siyalibonga babelivi lakho selifunziwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha likhalipha Nkosi kwencenga inkemba lekhalipha lihlangothi todimbili ngegama likaJesu lihlaba Nkosi lehlulela lehlukanisa litawena Nkosi umsebenzi wena lolukhulumela Nkosi kona ngoba la ukhuluma babe izwi uyadala dala babe enhlitweni tethu nanamuhla emini ngengqiki yakho egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Haleluya. Ngiyacela bazalwane khamba nani namuhla ngibona ukuthi nibantu labavako leli viki liphelile kodwa sitheni nje bazalwane nje longakhona ukutshela ukuthi besikhuluma ukuthi kwendekani ngemuntu. Ngosisi uthi lo mntwana besikhuluma ukuthi kufanele kuvuleke ini emehlo. Avulekile mzamehlo. Aniboni yani? Niyabona? Okay. Sitheni ke bazalwane? Sorry? Ufuna sivuleke emehlo kamoya athi asangavuleka emehlo kamoya sekwendekani ke bazalwane? Haleluya. Amen. Sicele leli viki liphelele sikhuluma ngendzaba yokuthi asiceleni uNkulunkulu asivule ini emehlo kamoya ngoba emehlo kamoya nakavulekile bazalwane kude into letasisusa. Ngicela ukubukela abafana bami labangenako egameni likaJesu ngiyabukela ngicentokoza kude umuntu bazalwane lo tawutholakala
abhayiza ekukholweni kwakhe uma emehlo akhe enenjani avulekile. Ngicela ukukhuluma ke bazalwane ukuthi namuhla uthi uNkulunkulu asigwaliseni manje. Sigwalisa ini ke manje? Tinhliziyo tethu. Haleluya. Inhliziyo bazalwane legcwele yagwaliswa ngalokho lokushiwo kulelivi. Titawufika tintfo tifune ukukususa entsandvweni yaNkulunkulu, but ngeke ukuthi inhliziyo yakho igwalisiwe ngeke wasuswa. Kuba mayini ukuthi besinebantu bebahlala la bagwele bangalaba phindze bagwale nalaba phindze bagwale ngala kube naletitulu namuhla leti. Kuba ukuthi tinhliziyo betingakagwaliswa ngakho konke bazalwane lokuliqiniso, tingakagwaliswa ngakho konke lokuhloniphekako, tingakagwaliswa ngakho konke lokulungile, tingakagwaliswa ngakho konke lokuthandzekako, tingakagwaliswa ngakho konke lokutusekako, nangakho konke lokuhle. Amen. Uma inhliziyo bazalwane igwalisiwe, noma kungafika umfana lophethe ama-200 akusoma mfanami athi ngiyakuthanda ude ijini yokubhoka, ngeke uzuyithatha i-200 yakhe ngoba inhliziyo yakho enjani igwalisiwe ngakho konke lokuhle nalokumhlophe. Haleluya. Sihanjela abantwana babemkwena kuleti nsuku bayothola emablessa. Angathi ke labafana labancane ukuthi bathola imbona ngoba angibathi labomake babitha usugar daddy, not man, usugar mama, but usugar mama kumbe ngishukela wamake, but ngala lamablessa babe bayikuna lenkinga yokuthi uyablesswa kukhishwa imali. Ngoba into le blessako kusho ukuthi ikunika imali. Manje ngala kulo sugar mama angathi ukuthi le mali yeda yini. Ngathi nje ukukhuluma ngalokukhulu bekuthi lo make mzala kunalo. Kungakubathi okuyafanana. Lalelani ke bazalwane. Uma inhliziyo yethu igcwele yagwaliswa ngakho konke lokumhlophe, yagwaliswa ngakho konke lokubongekako nalokuhle nalokuthandzekako, kude into lengasimuva eluthandweni lwaNkulunkulu. Amen. Sesabela umhlabeleni makemtshele sithi inhliziyo yami ayifuni ukwehlulwa nguSathane. Wena Jesu uyakwazi ungipha amandla ungipha ugwalisiwe. Marushite inhliziyo yami ngifuna ukuthi ihlule uSathane ngoba wena Jesu uyangazi umphe amandla ekuthi ngene njani ngoba bantu utholakale umotshwa uhlabelile yini isizathu awukagwaliswa. Ekugwalisweni bazalwane, mina ngikemani bazalwane basibangihlupho make mathebula bakukhisa amadrum njengokusuka lapha bemlangeni kube ngayale dance kawobokile bathi yini umfula le emluthu ngishofa ibhara nyokhemani kwasi mdamule imidrum le3 ngiyawatha umdrum ukuthi ugcwala ngemabhakethi lang7 ama-25 liter lang7 ngakwathi ke ukuthi bengigcwalisa imidrum ngiyawakhe manje agcwala siswi emidramini kunento babemlangeni kunestructure ses8 bethe wendeka ngeke angene lamandla. Uma umuntu siyawafaka lamandla atawuchitheka. Haleluya. Bazalwane bantu labagwalisiwe ngelizwi laNkulunkulu kude lokwehlulako tiyafika timo phakathi ukuthi ufuna beke njani kodwa yena lobagwalisile bakhona kuma bangathi ukuthi ufanele
Second Chronicles kufuneka uhlala phasi egameni likaJesu. 2 Chronicles chapter 20 verse number 1. Wathi emva kwesikhathi emaMowabi nema-Amoni kanye nebangani bawo eMabehuni bahloma bayawuhlasela Jehoshaphat. Lamanye amadoda eda atewutshela Jehoshaphat athi, ukhona impi lenkulu lephuma ka-Edomu ngesheya kwelwandle lweluswayi itawuhlasela wena. Lokhu sikhuluma nje ihlabele eHasasoni Tamari. Leyo bekuyi-Enigagedi. Jehoshaphat wethuka wase uyawuthandaza kuSimakadze acela ukucondziswa kuye. Wamemethela kuzila kudla kulo lonke lakaJuda. Sonke sive sakaJuda sahlangana ndawonye satawucela lusito kuSimakadze. Yebo, savela satheleka siphuma kuwo onke emadolobha akaJuda kutowucela. Jehoshaphat wasukuma wema embi kwesive sakaJuda nesaseJerusalema ethempelini laSimakadze embi kwelibala lelisha wathi, yebo Simakadze, Nkulunkulu wabokhokho, wena awusiye yini Nkulunkulu osezulwini? Ubusa yonke imibuso yeTivete emhlaba. Emandla nemagunya usesandleni sakho, futhi kude longamelana nawe. Awu Nkulunkulu wethu, awuzame yini utiqoshe leTive letatihlala kulendzawo sive sakho ema-Israyeli singakefiki. Wase uyinika isitukulwane sa-Abrahama umngani wakho, ibe yaso kuze kube phakadze. Letitukulwane setakhile kulelive daze dakha ngisho nelithempeli lehlala lipito lakho. Tithi nasehlelwa ihlekelele, kungaba yinkemba yekwehlulela noma isifo lesibulala nako noma yindlala, siyakuma embi kwakho kulelithempeli lelipito lakho, sikhale kuwe siselusizini lwethu, wena uyakusiva usisinzise. Kodwa ke nyalo nanga emadoda aka-Amoni newakaMowabi newasentabeni yas-Isiriya, live labo lokungavumanga ukuthi baka-Israyeli bahlasele nabaphume eGibhithe. Ngakho bavele babayekela bangede bababhubhisa. Ase ubuke nje sebasibonga ngalokubi ngekuthi batawusicosha kulelive lakho lowasipha lona ukuthi libe live lethu. Awu Nkulunkulu wethu, Nkulunkulu wethu, ungeke ubehlulele yini? Ngoba thine side emandla ekubhekana nalempi lenkulu kangaka letesihlasela. Asathi ukuthi kufanele senteni, kodwa emehlo ethu abuke kuwe. Libambe lapho manje. Ngicela kuhamba nani step by step ngosheshe ngicethe. Lithi iBhayibheli lasifunza khona watholakala nanga emaveni amathathu nanga ahlasela Israyeli. Haleluya. Ngifuna ukuthini namuhla ufanele wendeni uma ungadi uthi ufanele wendeni. Haleluya. Msithe mina nangiqala ngathi ngiyacela ukuthi siwagcwalise noma sigcwalise tinhlitiyo tethu ngako konke lokuphusekako nangako konke lokuhle. Lithi leBhayibheli lapha egcineni nangabe kukhona lokuhle noma lokubongekako qabangisisani ngani ngako. Haleluya. La sesifunza khona ke bazalwane sesithola nayimbi. Anti sogwalisile. Anti sonako notawulwa ngako. Kuthi nakufika into lotakufikela ungathi ufuna wende inhlitiyo yakho soyende njani soyigwalisile. Wena ngekwakho ngekukhona kwenda, kodwa Simakadze lomgwalisile phakathi kwakho nguye lotawukhona kukulwela. Haleluya. Likholwa nelikholwa lisempini
usangacedza university uqedzile akakasebenzi ufuna umsebenzi intombo yakhe utawufika kuba bemetiso nabasebenza ema-ofisini labakhona kuqasha athi uyambona ukuthi leli li-vision likali athi ndlala thawula mntwanami ngenxa yokuthi inhlito yakhe ayikagwaliswa abuke umsebenzi abuke ekhaya abuke umsebenzi athi ngiyakunikela kulo madala atinikele kanti utinikela impilo yakhe yonke soyohlala yendlu yalo madala ngicela ukuyizwa ngikhuluma nawe mina kunempi lobhekene nayo lempi lobhekene nayo ayidzingi wena idzinga ukuthi wena ugwaliswe lisike iBhayibheli Jehoshafati akazange ayokubuta kulabanye bantu number 1 bekuyamba bekubhala lithi wenda njani wathandaza haleluya sikhali sekuqala lokufanele ukwende na ungathi ukuthi ufanele ukwendeni thandaza haleluya kulo chapter number 6 kuyogcina le verse number 12 simuva la athi awusimakazi uNkulunkulu wabokhokho bethu kuneno bazalwane lefanele siyathi kumkhulu mlangeni kufanele sathi ukuthi lo uNkulunkulu esimbidlayo uNkulunkulu wabobani uNkulunkulu lonjani uwamana ubide nje kunabo Jesus kunabo nathi inyoka basibone VTR kunale bazalwane kuningi lokukholwako kulethe isulu uma uya kumanqondo uya ko-ZCC bakhonda lenyoka lepitothi kule VTR abese-ZCC uphinze bhasele nangenkomo eduku bakhonda inkomo baphinde bakhonda star uma wena ungathi ukafike uye hayi sikhonda uNkulunkulu unjengaMose kunemanga inkinga yakho awadi uthi-ke Jehoshafati nakayibona lempi kuthi nayi seyihlaselekile lithi he prayed haleluya bazalwane nasigwalisiwe etinhlitweni tethu siyathi ukuthi nakuvela into sekanjani siyathandaza nima emtshalela abantu laba banalekiya ungadali letingoma tethu takutsala uma likholwa lithandaza usathane uyathuthumela yehla moya oyingcwele usiqinise usikhuthaze mthandazweni ngisusiqinise haleluya lithi uma likholwa lena njani lithandaza sathane wena njani uyathuthumela Jacob chapter number 4 verse lika 8 uthi sonzelani kusimakaze ukuze sathana ntona njani atonbaleke ngeke sathana baleke uma ungakagwalisi gwalisa inhlito yakho bazalwane uma uyigwalisile inhlito yakho noma ungazukuthuke make bayo ukuthuka amakwami lenqamati ngeke ngize nginyani ngeke futhi ngize ngihlubuke ngeke futhi ngize ngihambe inkinga yami inhlito yami njani gwalisiwe kunento lengijabulisa kumina uma nje uthi wena noma wena netugweka ukwatelana uba vele tigweka tikhona bayishuka yiwami ukwatela ini uba vele tigweka tijani tikhona abafunda bebhayi usisibito ngale tipitwana ngoba into sitipitwana ukuthi uyathatha vele ukuthi kwashota calcium kwakudzala so ngeke ngivuke ukuthi ayilile ba ayina abantwana labancane baluleke thina nani ayileke sekunje noma ngathi ngiyagwalisa ngala angathi singayithatha inyama egwalisa ngala kude ngeke kwendeke lesi iBhayibheli Jehoshafati he prayed mzalwane uma inhlito yakho igwalisile nakufika timo longathi ukuthi kufanele wendeni yenda njani shothi ngivami lababili ngithi mina uma kufika timo tikufikela timo yenda njani uma sekufika isikhathi mntwanami wena ufuna umsebenzi awukho yenda njani thandaza uyekele konke umudumisele uthi wena uNkulunkulu odala izulu nemhlaba kuwe kuhlala emakherubhi netingelosi kuwe kuhlala kuthulile ngoba uma wenda njalo uyakubheka hathi umhlabeni wambheka nangothando wamizuza ngomsa wakhe
hey ngoba ekuthandazeni bazalwane nila sikhuluma khona naNkulunkulu kodwa ngeke wathandaza babekubani bangagcwaliswa inhliziyo yakho umufuthi masetaka chapter number 4 verse 23 lithi la enhlitweni kugeleka imijuju yini imijuju bazalwane imijuju ninifundisile bakwethu yini imijuju athi kugeleka imijuju yemiqabanga athi futheko siso suthu sasebhekesoti lesi bakengabitse Tilubeko. Number 2 bazalwane. Uma nangabe uhlaseleke, thatha iBhayibheli usoluthethe. Uma nangabe uhlaseleka ungathi ukuthi kufanele wenteni. Yathi ukuthi lembi ayisiyo yakho. Funza verse number 14. Let it connect. Moya wasimakathe wehlela kuJahaziyeli, umsa wa Zakariya, umsa wa Benaya, umsa wajeyeli, umsa wa Mataniya, umlevi, lebe usitukulwane sa Asafa, asamile kulelo bandla. Wakhuluma wathi, lalela, Nkosi Jehoshafati, nilalele nani nonke enihlala kaJuda naseJerusalema. Naku-ke lokusho uSimakathe kini uthi ningesabi. Number 1, naku lokusho uSimakathe sowehlelwesimo longathi ukuthi kufanele wenteni. Lithi iBhayibheli naku lokusho uSimakathe ungesabi. Uma sifunda lenkaleni lithi iBhayibheli Jehoshafati lithi wathuka wesaba ngoba bayeveka lempi ledaba. Kodwa seyakhuluma umprofeti kaNkulunkulu uthi ningesabi. Kube ningesabi futhi ningaphelelwa ngemandla ngenxa yale. Ungaphelelwa nangemandla ngenxa yelembi lenkulu enjani ledabo kunembi lesephambi kwakho kodwa ungesabi. Kube ngobe kulwa akusiko kwenu kodwa kwaNkulunkulu. Fenza sowucedzile njalo bengifuna lamagama lawo. The bakery is not yours, but is for God. Hallelujah. Ipipa sanwana. Angikhathalekile ukuthi imbi engathola umsebenzi, angikhathalekile ukuthi imbi ekufeyile esikolweni, angikhathalekile ukuthi imbi engathanda umyeni wakho, angikhathalekile ukuthi imbi engathanda indodza yakho, angikhathalekile ukuthi awutholi indodza umulomusha, angikhathalekile. Kodwa lempi leyo ayisiyo yakho, kuthi awunakudla kusiko kwakho kwaNkulunkulu. Hallelujah. Umuntu lokubhalisiwe bazalwane uhamba noma kungahambeki. Bambude ngikhumbula nangishonela kumakwami lomsisi wami. Angifuni kubele emuva ngoyichaza lenzaba lengimakwami lomsisi wami. Uma kushona lo makwami lomsisi wami ngemva kwangathi the world is trembling kimi la ngetulu kwami lo mhlaba ngathi ngihamba ngaphansi kwawo labantu bahamba la ngetulu bayangisinza. But impela ngayibonga. Ngibonga ukuthi bese ngikho. That's nayifika inceke yenkosi ubaba eMthiyane asahamba ngale Mercedes liyabagicita le wafika wakhuluma emagama wathi Metiso ngiyathi ukuthi bonesifiso sokwathi makwakho. Lobo wathi ukuthi makwakho but akusunguma kwakho ngisesi wakho kodwa nje ngicela kusho ukuthi uNkulunkulu useceleni kwakho. Lamagama lawo ngahamba nawo sahamba nawo namuhla. Ngitremble bazalwane logogo logogo makhabane wangisitha bazalwane ibivukile sibaro wami akafuni ukukhipha nasent ekugwabeni umfati wakhe athi labantu laba basebenza nginesikole bazalwane ngivule isikole secomputer le ngomazi benginethi collecting 4 ngifake ama computer lapha ngifundisa abantwana uthi lona usebenza kahulumende unesikolo bhuti wakhe uphethe TSP usho bhuti wena number 2 ngishoboka nyawo mina bababhale foso somgwabela umfati wakhe aphethe khona lapho sesihambe sekaKriphula hamba ngolishese kaholi imali yokukhwala ayolwa nale mali alona labantwana alwe nemali yokukhwala
athi lo muntu unemadewena nawatheke kulabanye abantu lamandiya tayifuna ukuthi mina umuntu ofile ufane tikweleti takhe kuthi nje umuntu akabhadala tikweleti nyana alwe lo baba akathwala walwa lo baba emeyi avele kuthi rest in peace alwe lo baba athinakalwa ngithatha imali yami yonke ukwabona baba ekubhayi ngithenza khona ngithi 15 iyashoda nale mali Mfonele Putsipo amfakele 17,000 asamfakele ngathi yenda ku 27,000 ngayibutha ngayishwala yonke ngathi ngiyahamba ngiyele likazi akhuluma gogo makhabani athi ungendi njalo mfana bhuti akusiko lo usokwenda kwenyalo ngicela ugcwabe makwakho namagama lawo angibuyisa lo kwalisiwe bokushoda bekulala ungasikala bekungekho lokulungile sesithandiwe ngoba uma bekunala okulungile bekutawena lokulungile ngendi lokubi kodwa bese ngibuthile ngithi awuhandi kamine 17,000 wasipho sowutabanga kimi angambuta ndamtshela ukuthi ngigcwabile sesi futhi bayangeka mbuti wathi andinomba nabhuti cela usala wendela sima kwakho hambe umbeka lesizotha ngayenda inkozi omwakithi ngayenda inhlito yami ilimele uthi uNkulunkulu the bag is not yours hallelujah yathi mzalwane ukuthi kutawuvela tonke tipho uvele noma ngabe yini but lendi ayisuwe yakho number 3 ngifuna kucetha egameni lika Jesu funza verse number 17 uyogcina ku 19 mdumise uNkulunkulu singeke sibe khona sidzingo sekuyilo leni dihleleni nime ngitindzawo tenu yes manini niqine nitawubona kusinzisa kwaSimakade nine bakaJuda nabaseJerusalema ningesabi futhi ningaphili amandla kusasa lokhu lokusako phumani niyobhekana nabo naSimakade utawuba nani Jehoshafati wakhothama abhekise ebuso bakhe phansi nabo bonke abantu bakaJuda nabaseJerusalema baphansi embi kwaSimakade bakhonda kwase kuthi lamanye eMalevi langemakhohati nemakhora asukuma advumisa Simakade lamanye eMalevi asukuma advumisa Simakade lithi labanye boJehoshafati benda njani babhekisa buso phansi benda njani bakhonda lamanye eMalevi enda njani amdumisa uma ufika simo longathi ukuthi ufunela wendeni dumisa Simakade sidumisa asabe sibonguza ngifuna ukuthandaza wena Nkosi akekho nje ngawe siyadumisa Nkosi akekho nje ngawe yemzala kunalomunye ngala bathi uyasida angabusida kulesimo sidumisa wena Nkosi akekho Jehoshafati wadumisa utofika mfana myepi fika esikolweni bathi awusesi uthi wena usahambi nathi awusadli nathi lama-fish and chips nale acha nalamalona uthi wena soyakholwa vela usahambi nathi ungababuki kabi bakwenda ukuthi bakuphakamise bakuyise kulolo mdumisako utokhona banelithuba bazalwane uma abantu bakurejecta bakumikisa buye uthi beseduzane naye awubi nenkinga ngoba bakukhulume kabi kwakho
udrowa lelayini umashe baze basho ukuthi hayi bese sikuhlulile kusehlulile nengahlula abathakathi mina labaloya abakhona ngiyekhulumela amagama sesisi lamasikazi lawo nalakhulunywa ngiphawu athi emivimbeni yami nginemasikazi bebamfuna phasi la kodwa bazake bakhona solo ngiyabanyanyisa nanyana usesekhona lo ngikhona ngeke ungise ndzawo ngenzango yakho kumbula sibenye indzaba lomnye umnyaka ngiseswatini setule indzabeni 7 days ukufuna lomnye make akafona lo make uthi babemanana lana ngihlushwa sikhova yahleka babemanana silalela babemetiso lo make uthi uhlushwa sikhova akasathi lesikhova ukuthi inyoni yasebusuku leke magundvayo uthe make ndawuta wavele soyakhala ukhala ngalesikhova lalelani bazalwane mina ngiyemfise kokophethi ukuthi bazalwane kwangasi bangafika kulenzinga lekugcwaliswa etinhlitweni tabo lento lokuhlala ikhuluma gogo ukuthi wena ungahamba ngakulanza ngemvubu iyakwatisa namgogo labazalwane labaphumako la uthi uyamuvuka soyakhuluma he lapha kubadlanene kwabo he lapha ngiva kubuhlungu ukuthi lo muntu nje bekagcwalisiwe gogo nathi ngimtshele ukuthi awulimali nangathi bayakagcwaliswa athi babemethisa sambe siyothandazela lesikhofu mina ke nangihamba nayo le ngcebo na babebhayi lalela lo mthandazo ukuthi uthini amathandazo kakhulu babelo siyahamba nasifika kuleli kawu yasho koloma ukuthi sihlala nalikananana emagama lawa khuluma lawa thanda wakhuluma nje amagama wathi enkosi uthi noma kwanaleli khaya la kuhlala inyoni la le nyoni le ngiyayathi ukuthi ihambe ebusuku ngisho athandaza le nyoni le ngiyayathi ukuthi ihambe ebusuku kodwa nangabe enkosi kungasile nahambe ebusuku ithunywe abantu akavuke kusena ithole ila iphasi kodwa nakungile ngaloyi etele ukuthi ifune amagundwane angeke ayithole phasi amen mthetho mntu bomana sothandazile njalo uthena ngisemthandazile saba nabo mathebulanyelana sothandazile umntana ndandathu siyamfaka efonini asithandaza ngoba sikuphela bajwayele ukuthi siyakhilita yonke ovele bakhuluma amagama wathandaza wathi Nkosi Jesu nangu nomfana lapho kunomphethe mphilise ngegama lika Jesu amen mathemba siyaqhubeka thina ngalo mfolo siyahamba bazalwane sibiyele entsabeni sohlala entsabeni ngakusasa kwakhona ekuseni yangena ikhono nayingena ikhono ithi babe uthi uthi nayi le nyoni ngiyithola la iphasi uthi mara ngishito kuNkulunkulu kusitana benyakala ayithole la iphasi but nayingaganga ngenjani angayitholi sine bazalwane siyathandaza sine bazalwane aseni kophethu bengilwe emsebenzini endifile phelile bathi bona kunemagama lapha athi manje uthini lo ntombazana okufuze bobhayibheli ngengqondo bazalwane sitawudukisa abantu uthi yena lo ngikhuphela umgodi naye utawukhuphela umgodi ukukhotha lenzaba yaDaniela ukuthi Daniela bamfaka emgodini etingwenyama laba labamfakile bangena ithi mina akuzake kwathandaza Daniela lo mthandazo loyo livi la uNkulunkulu lelo alisho ukuthi wena thandaza lo mthandazo loyo put back to center mawatshela kuma ke mahlale yela ngabasina lo mzalo uthandaza ku back to center asinawo lo mthandazo loyo uthini sine nje sithi Nkosi wena uyasatha futhi uyasibona lithi iBhayibheli la Jehoshaphat libandla lendanjani ladumisa phela basambamba number 1 kushite wenda njani uyathandaza number 2 angiva number 3 ishidemle imbayiso yakho the bag is not yours wena nje be content kulento lefakela ngekhasi emthithweni yakho se number 3 dumisa simakathe number 4 believe in God verse number 20 sekufuneka uthandaze egameni lika Jesu ekuseni ngeluvivi baphuma baconza ehlane laseThekowa bathi basaphuma Jehoshaphat wasukuma wathi lalelani lapha kimi nine bakaJuda nani sive saseJerusalem kholwani simakathe uNkulunkulu wethu nitawusimama Nguye manje khona lapho singaze siye ekhashana uyababida
So uyababona manje ukuthi labanye bakhona ngathi abakhona ukuthi lembi le into wena njani itawunqotshwa uthi babebhayi lalelali nesive saseJerusalema nani ninemakholwa aseRock Salvation uthi kholwani amen kusimakathi haleluya kulelo mhlabeleli ukuthula zomunye zomntwana mbani wangihlabela umhlabeleli uthi if you believe and I believe uyawathi umhlabeleli if you believe and I believe and Africa will be saved. If you believe, if you believe and I believe and Africa siyasukuma simangete inyawo amathi kusinhlityo yakho inamathele kuphi kunento bake mthiyalele ngikhuluma ngalela langa lokufana shumayela ngale verse lataka nalo leli ngathi mina sine bazalwane inkinga yethu asivumi ukugcwaliswa haleluya la ukugcwaliswe bazalwane ngila Tino utipuka ngaleli nyeliso livele tipuka ngaleli nyeliso uma bakubuka wena ukuthi ukuloko bathi uNkulunkulu kubuka ukuthi wena ukuloko ungalifumeni live likubuke ngalendlela lembi elikubuka ngayo kodwa uvumela live likubuke ngale mehlo akaNkulunkulu kutawenzeka kanjani lokho kutawenzeka ukuthi ugcwalise inhlitiyo yakho ngalokuliqiniso kulethi insuku ledabuva bazalwane labanemanga ugcwele bona kakhulu banemanga to such an extent ukuthi ugcina ungasaboni ukuthi lo muntu kukhona la believela khona lo kodwa uthi uNkulunkulu namuhla if you believe and I believe Africa will be changed ngicela ukuthandaza nemuntu nathi Nkosi into yami ngiyabona ukuthi kude liqiniso kude lokuduse ngakho kude lokulungile kude lokumhlophe akukho bazalwane lentinto nathi phila la kuwe ngiyakhumbula bazalwane nabafika batomhlasela bafike bakhuluma emagama bathi utenda kwemfundisi inyani uyabona umuntu angazakupitha ukuthi utenda kwemfundisi inyani ebabemkwena leli garage lolibona ngala belingakakhiwa bekunebhokotho lenkulu lapha lenkulu elingana naleli kuyofika la leli lephasi lekhona khona ngiyadivulela ngiyalungisa stand sami lesa nasekulungisile kuyophuma sembeka leli garage balanza likhansela ngiva kuyahumtela ekuseni bende njani uthi bheka ungaphumi ngithi mina labantu ungaphumi bedekini labantu ngiphume bazalwane nawo lokumfundisa inyani kwakhona kuthela kwathi kuyakholwa lo futhi lokho kuthela bathi kunemali ususha kunemali lo bazalwane umkamba bazalwane wangisita lokuthi mina bazalwane ngiyathukuthela mina bantu yamsita umkamba nasengithukuthela ufika la ngibona khona ukuthi abonya lona ngaphendula la ngwashaphana umuntu athi ngicela uwehle ehlisa umoya wakho ngithulise kancane sengihleli bazalwane ngihlele sofeni ngivulele iTV ngivulele kancane ngiyabeva ngivule slide talk ngiyabeva bayakhuluma lokuyana lobala ehle bathi no ngisinamfika athi lo mangi welikhansela umuwe metiso ukuthi ngime mama athi laba bathi ungena estandeni sami athi mina ikuphi le map labanayo lebakhomba ukuthi bayohlala lapha etuleni zabeni ngoba lathi tandi diphelela la kimi kule line yami
ngicela bayeke amasipala bafike ngebene isurvey babe sebabuya uma itawufika isurvey ithi manje la bashiyele khona indzawo yokuthi kufuna kuphume umgwaqo itabayekela but uma ithi survey la kushiye khona umgwaqo yakho sengiyabavalela sekude labatawuhamba khona emuva-ke wena utena umfundisi nyana wena utena wathi umfundisi wena ngabamba kuthula kwami athi inkosi kodwa ngifuna baze bakubone nabakhuluma njalo azange ngikhulume kwakhuluma likhansela nathi ngicabanga ukuthi Metiso nanikhuluma so angakhona kunentela lento eniyicelayo thubeka Metiso bavulelele passage yani yabo bakhuphuke kuthi imoto etawungena lapho silapha etulu lapha kuleli sokhuluma likhansela nisekho mina sengithulile futhi lapha etulu kuthi imoto lengakhuphuka le moto ekufuneka ikhuphuke iyoma kuphi ibe lekele nekhala Metiso badlala ngawo Metiso yekela labantu yakho umthakala wakho yakhe igaraji lakho ngilapha khipha khona emagama bathi sitawuhamba eDukwakhe ngathi ngibani abangakahambi eDukwakhe ngibani abangakazi bahambe eDukwakhe ngaphindze ngathi mina ngenzathu yaNkulunkulu ndawuhamba kanti ngekwenu ngeke ngize ngihambe tonke letimbeleti imivimbo yakhona sithandaza uNkulunkulu ophilako wamkhomba uNkulunkulu lesimo ngatshela lekuthandaza nabo ngathi Nkosi nawo sekuvele nasisimo ngicela nikuthandazeni bangithatha bangifaka emkhathini bangithandaze sicitha lokufa bakuqitha lokufa ngathi nangiwa babemlangeni kwangafiki kufa benoshaka lo bazala esitepisini enhloko kuyoshaka zibihloko but ngayisasana ngabona amaphukasana nanamuhla ngathi nangivuka ekseni ngiyekhuluma amagama ngitshela bomazi ngithi mina nabo ushayekile ebusuku ungakuphi phambi kwalabantu atohleka vuka ekseni unemandla base bangibona ngihamba kahle ngwile hey bengishayile babekhayi but ngivuka ngemandla nalesandla sengigqokela ukude ukuthi ngabonakala ebhandishi ngifake isilamba bengifake lokomkhono lokwangifake isilamba langetulu ukuthi bangakuboni ngihamba kahle ngoba uma ngathi bazalwane ukuthi la into nami ngigcwalisile into bazalwane leyonakelisa umzalwane kuthi nakafika entweni langathi ukuthi kufanele enteni akhweshe ngilento ukuthi angagcwalisi inhliziyo yakhe once inhliziyo yakho ungayigcwalisa ngakho konke lokumhlophe lokutusekako lokulungile lokuliqiniso nako konke ngeke waze wahlubuka noma bangaze bakukhulume lonke ibandla ngeke uhlubuke inkinga yekasakwathi kufundzise emakholwa kukholwa bangakwatisa sekuyovulanyana kwesiphaza kwami laphana abasakukholwa abazalwane kube bazalwane labanjani ngoba la ukhona khona uyablasphema nabakubuta ukuthi sekwende njani ngoba bemlangeni ukhuluma emagama ukuthi kukhona ngoba bemlangeni bathi iqiniso besingalathi vele belingeke kuyavakala lo but lokuthi useqinisweni qoqoqo nani uthi wena baba Metiso angizibathenda bona ngoba basebenza kahulumende sebenza ungenaphi kusebenza kahulumende gcwalisa inhliziyo yakho ngalokuhlophe ufuna ukuthandaza nemuntu nathi Nkosi ngiyashoda ngemthandazo nakuvela into letifanele ngitende lengathi ukuthi kufanele ngendeni ngiyashoda ukuthi ngethembe wena ngubeke njengaNkulunkulu futhi mina angikhona ukukudumise ehluphekweni ngoba uthi lo mhlabeleli ngudumi senjalo uye babebhaya na sehluphekwe umdumise njalo Siyamthandazweni bazalwane kalenda kunikete lesitsha lesasitothandaza lesikulu elokugcina bazalwane gcwalisana
Bhalwe iBhayibheli uthi gcwalisana. Nigcwalisa yini bazalwane inhliziyo zenu ngezinto letikahle? Ufuna bazalwane siyemthandazo nasibukele lento mfundisi lekumele igcwaliswe. Lapho nakakhuluma Davide athi enhlitweni yami ngiyalonza Nkosi livi lakho. Ngilonzelani livi lakho kuze kuthi ngingone kuwe. Usinakabhala umbhalo weBhayibheli athi ngibani ongayazi inhliziyo ukuthi yini. Inhliziyo bazalwane isitsha nasi. Uma inhliziyo isitsha siyadzinga ukugcwaliswa lesitsha lesi. Agcwali lesitsha mfundisi semvelo. Kungakathi Davide dala kimi Nkosi sitsha lesitaba sitsha sakho kuze kuthi ugcwalise kuso. Sinjani sakho sitsha? Ngoba lesemvelo mfundisi kukholwa kuhlala kuso. Kukholwa kusikwemvelo, kukholwa kwaNkulunkulu, misebenzi lemihle yaNkulunkulu. Nsiphi sitsha ke lesidingeka nesaNkulunkulu lathi Davide dala kimi Nkosi inhliziyo sitsha lekumele sigcwale. Uthi mfundisi uma sesigcwele lesitsha noma ngakufika iphutha wathi ukuthi kumele wene ngoba sitsha sigcwele. Yake yafika impilo kwamadoda lamathathu. Bakhanzakala ukuthi labantu ngeke. Etithandabo kugcwele uNkulunkulu. Etithandabo kugcwele kuyaphambili kuphela. Akukho kubuyele emuva. Bathi madoda njengoba ningafuni ukukhoza. Kulento lesibekile sinestanifake emlilweni. Umuntu ongathi mfundisi ukuthi kumele nena kumele neyi. Baphendula amagama bathi akunenzaba. Noma wena Nkosi Nebukadnezar ungasiphosa. Kodwa esitheni sabo kwakukhona simakade busi. Esitheni sabo kwakunaNkulunkulu bathi noma ungasiphosa. Kodwa uNkulunkulu wethu lesimkhonzako. Sitha sathi ukuthi unemandla. Hayi bazalwane ukukhuluma lento lephakathi esitsheni. Akukhuluma into makamtshale ngekho la. Kodwa ukukhuluma into ephakugcwalisana inhliziyo zethu. Basi noma ungasiphosa. Kodwa uNkulunkulu wethu unemandla. Hayi ngilento lephakathi. Lethi uNkulunkulu wethu unemandla. Lento ingagcwala bazalwane baboshwa boPawulu. Inhliziyo zabo zigcwele. Lento ebusuku makamtshale yamabayise emsizini yabayise endumisweni. Hayi sifuna into leta ukubhaliswa umsimakade. Leta udalwa uNkulunkulu. Kuze kuthi sibazalwane uma silibala singoni kuye. Ngoba inhliziyo entethu usuka kugcwele. Siyathandaza bazalwane. Jesus. uNkulunkulu wethu oyingcwele. Nasemini yasekuseni. Besingaba yini babe ngaphandle kwakho. Ngoba Nkosi angeke sahamba kulomhlaba. Uma Nkosi ungasikhonzisanga. Uma ungasinikanga Nkosi umyalo. Babe lekumele sambe ngayo. Ungeke Nkosi usihlanganise Nkosi kulenzayo. Kungekho babe lofuna kusitshela khona. Sibonga babe ukuthi ukhulume ngesitho semtima lesiphakathi kithi. Lekungisona Nkosi lesisilidela Nkosi konene. Gcwalisa uNkulunkulu inhliziyo zethu. Livi lakho usimakadze kwangathi beningakuthola indzawo ligcwala. Kuze kusibabe ekuhambeni kwethu singoni kuwe. Khulume kahle Nkosi ekuseni. Khulume kahle Nkosi. Siyakholwa baba wethu oyingcwele. Akekho lokhona phakathi kwethu lenhliziyo yakhe kahle. Kungako Nkosi siyatinikela kuwe. Dala babe inhliziyo letisha. Inhliziyo Nkosi letawati. Usibabe yini kumele tiyende.
ngoba emhlabeni Nkosi siyahlaseleka kodwa kudingeka inhlitiyo egcwaliswe nguwe. Siyabonga babe ngenceku yakho losikhonze ngayo. Inemndeni Nkosi, inebantwana, inako konke. Ine-property uNkulunkulu engcwele. Ivume babe kuba ngumbhoshomo wakho nanamuhla ekuseni. Igcwalise Nkosi esitshengisayo kuze babe siqhubeke sidle kuyo. Uyivikele Nkosi, uyibiyele. Uyivalele babe emfanini wakho. La ufihla khona Nkosi emagugu asezulwini. Fihle khona mnini mandla bonke. Abantwana bakho Nkosi labaphambi kwakho. Ngwena wathi lokuphakathi kube inhlitweni entaba. Bahambele Nkosi njengokufuna kwabo nanokubona kwabo uNkulunkulu labalahleka khona. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibusise babe sonke sibandla etinhlitweni tethu Nkosi ugcwalise. Bangathi Nkosi noma ugcwalisa babe ngelifa lakho. Nathi Davide naliphakathi enhlitweni lento umuntu angone kuwe. Ngoba Nkosi lincwathi lunguqobo uphila phakathi kumuntu. Siyabonga babe egameni likaJesu. Lona loyo Nkosi lokhona phakathi kwethu. uNkulunkulu oyingcwele mende Nkosi abuke wena wedwa. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Manje kuze kube phakathi.